Shubor nagaslem jong unongsan hima. Katukat ni kilong kami, kilawan mi hakas ngito ding. Man ay minsim bat kersan, ya kakong Angela Rangat. Kabla siyang kelan mengor hakamat ke kredop sekretariat nadu kas kong bandawa na kasorkar pakan pelatno ya kapisa pakalakular ban ahas kinang bala. Kini kiblawan kila keno bakasorkar kadai kebampet yu uduk usuk. Kila angru ya kasorkar bakan trihak ada kadang dan kami upat ba nomor kelong keberjenjar bah na kamta kipet ba hakum kini kapor. Nakalang kakong Angela kalay itu bahadu menta empat dan bawan pet nesngap nakalang kasorkar halor kajing dawa jangka. Sarkar jangi sisa kalau sisa kata sarkar kadang ni asyo. Akbang petsyo yo udah tu dia ru am petsyo babelan yo petsyo. Kaya kajing jinjar jangi kipat ba. Nada ko sarkar tempe yo pai ba te yan apa tempe. Kadai katangi kabang ni persani kong Angela. Hakaba ninyo ya kata kahok hakaba dai namar nada ka sarkar. Kalat ni ya kata ka skim kabaki kita sebabela kinyo dikidai hok kan banyo. Di balai bendo ya kata kahok jang sebabela. Hato komentar ko lay nangno mano banyarak iti. Nada ka sarkar kamera. Kata kadai ko way ko kaba nakasor jang ki babon ibalang kumani ki babela mo. Ya kerpat ya kasarkar bahkan tentrai kam lada tentrai hak nak mentai lada udan kambing ya kipat ba tu deban kersan ya kipat ba ya kita kibaret do kiba bela banyak taksi babon kidai kibatang ban suem tang ban besar ya kikun gitu kum hakan ni kapor le se kalong kas di kebajinjar hadu kata-kata ni kum no ban emru hab ya perkataan manu-manuru kibadai tadi sebenarnya ayah ni kasam. Maka kena liban naka kotar empat dan bawan orang ni. Ndai sidon tak tak ni si paralok ni si nombela si ongba. Saya ke pun ni bantu liba. Oh si apply ke ini ni si pinung dan kop leban yo minta. Si imat saya sedang si korek dan pun si nombor si banila ai. Kumangaong atau pak case mo na pensay beri laay complete imat lang sedang menta ban kali banyak phone si pangkumtahi hindi ka balong mo komik na mata kasi hana iwan ng tao si minister dong ka asan banyak keren kalau sikam bede bati nong takbot atau bodar mo singangas mo sambikie nama ini kam dari dodo dah ben telat kita dan tipai tak nong dadon kam ya kan kapisa bati badai hok panyo simla banle ya kan kita kam le kontrol kuno nama pina berkat mo ini way na kiskim bati pendana mesin senam ne ya kan ni kimla wan pamlat bat ban pen ya bet tinggi nak jual semua karena bahasa kapur, bonsin kita beriu di bahasa kapur, kita jual ke tingkatan, jual office scheme, jual office entitlement. Nak kasarkar asam. Kalau ada hak susah kita beriu, kim kam yajan, kim kam jet no ban sata, ban kersan yaki ya kasarkar kabala ban pendiang yaki. Kalau ada kalong kumni. Set babon kinumpuak ni ban long kita kinong senong ke kanega jelah. Bat mentali ngayo iba kanega jelah kandak san hostna. Ya ti kore banya risa ya kata. Mereka jingkuli kalong ini risa ya kai. Nama kamde tangkat creation of a state. What about the people of your state? Are they happy? Are they safe? Kata sila ayakiw ni em. Ne kalong ke jingte merau ke bathimak kini ki jingtuli ke bahasa sarkar ke hapan jubab nama ko mengaong kani ka jing sedang ide skimi baret mereka dang bon susu ban ngila ada wat api airu halor ke jing lut jing set national health department mana mencin senam halor covid ban ngila ayu ada tukan ni jubab nang analyze ni bahan turu la asyam lupa bahasa jing bangsa ke basar kai dia kini kijin lap ru kita pelat pada kini kita yo kubanwan
Andrei mentahi yang hadir kadu ba ibak kadu ibre bampak yo ya kan kading kasan. Bala long batu ha kerteng duki kidi ban yo marmat. Amat sa home minister dong tari ulong upil home minister nabun tiliang la kadai halor ka covid management ne halor ka din board dong sini ne halor ka din board di repat ne ka din board di longrat but nyam don tamre ban keren itu tahu discredited home minister ni kading song hangni hinang yai beteng aduh hinda ya kanu kading kular ba kading pelat sama tak pisah kong ngawan hangni ban pensai ke bang le snow ya kading yakhi ba sarkar hi mencet dam kala kular bal ajirap sa ki nang balas ni manta ki misteri ki nang tekenta bat ki nang somadan bat ki nang nya taksi de bat kunta tegan ki we de di siap babon wat nak kinongnya taksi pak jangaru ibat kap ya dia ka apply ya dia bakal sarkar kalau pulang ajarap kalau ngaka arah jasi spa di wat kata pisaru sim layo kumbadai ban ai waktu itu kerteng bami haka les bagi bai tong anjelangan ilat indaga RTI yang ba ban phone di lembar andang ilak phone tu nombor ru tiga lain bat tahu nombor phone yang mobile nombor ni phone gim yo kalong kalain ka busy baik kalain di wat ketu keteng bakal miru kapan pau ba kapisa kila yo arpu spa henry ngana kelibat lagi perlong yang ba kim semua yo tak bisa idan bio tang nyo spa idan bio tang khatau spa idan bio saus spa babon hi kem yo perlong jangan tak bisa ikan yo, bat menen ru ngang yo ke phone call po office level, di phone yang ngabat di ke kerteng ke jonga, di ngaya tu yaki ki ong ba ke kerteng jong fi kam simdan kam simpai ka office level. Belum mak kolong haba last year ho benai June, kubak sekal benai March ada apa ke sarkar kelak pular berajarap. Kumang di kapor gi kendo ya kecenge ke pandemik bakal sam kawan hani ke jela ke jongi. Henry haban gila. Sim tak form dah, yuk form pendap, submit form. Tinggi tu perlu banyak taksi lang. Gila submit tak form sport level office sport dan kita nanti mereka belum ngapa pakai phone. Kadang kai silendat haba ikong ru ijalap ya kata RTI ba. Kapan pau ba sisa ba kapisa kila siu. Mereka babon bat pinongnya taksi kami ya kan di kami ya kan di. Bisa mengiklik tumunang pelas, pinong pelas nak kenru ni nongnya taksi. Bidang belas ni bidang song dukan badan di baterai di kenta di baterai misteri di kemai dah step di bam lemir. Kalau kumpas sarkar kalau keluar bang ajar yang ingin simyo kadi kalau KPE berjenjat saya ini di kumpang ngan yang simbat hi bat ngawan ban hang ni khmat ban kumpang sarkar kumbang kalau keluar bakal dia benda ai namta ke jongi ya ke hak ke jongi maka ni gi dawa omdei ke pasal sarkar hi kadi ka right ke jongi bagi benyo kumbang kalau pulang ban ai di kumpang terpad sarkar bahkan dia nak kam kuaya kan ni ban pelai ni dekat pisah bangsa jongi namang i last year ru gila mat ke jeng e ani khlam sabtau senam ru gila mat yang ni khlam kam dei ke pasuk yang bangin pendap ke ye kesem dibun pelok dan lak pilok khon ban sia ka bai sia ka bai yeng sia ka bai school kumta ter ki bun ke jengnut nre ba nimyo ban kamai ban kaji di kumno gila pendap ya ke yeng kesem di nak yang jong ahi ngak kerpat sekar slob ha dia nak kuat bani pelai nak ikut pisah bangsa bapak dia tang takin pian respon